second gear, second gear. Well, it's pitch black dark and I'm running. Yeah, yeah. I ain't slept in days and my eyes are tired. But the thought of her touch is worth every mile. And if they catch me again, they won't take me alive. Woo! When I walked into the house, she was standing there, oh, white cotton gown. Идэвхтэй оролцоорой бөөндөө ингээм хамтдаа гоё байцгаая. Тэгээд өнөөдрийн зоогийг бас чатны гадаг хийлээ ингээд та бүхэн амжилт хүсье. Баярлалаа. Аюул бохон дээр битгий боллоо.